Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza muri hose. Uyu munsi tugiye kureba ubuhinzi bwa avoka bita hasi. Nafashe urugendo njya mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Musha, mu kagari ka Nyabisindu, hafi ya Muhazi neza. Nkuko mubibona hano inyuma yanjye, iki giti gihari nshaka kuberekana igiti cya hasi. Ariko uyu muntu yarakoze mwabantu. Ni ibintu bitangaje cyane, ariko urugendo narukoze kugira ngo nereke abantu ko iyo dushyizemo imbaraga bwa buhinzi turi kuvuga bwa avoka ziri kubura. Ejo biragiye ahantu usanga bazihagazeho nkuko bahagarara ku nyama. Niyo mpamvu nakoze urugendo ngo nerekane ko tugomba kuzinga, nanamotiva abantu mbereka uwakoze ubuhinzi kandi nawe yabitangiye nkuko nabandi babitangira. Iki kiganiro nuko kiraza kuba kiryoshye kuko uraza kubona umuntu wakoze ibikorwa, ariko nanone ndashaka kubabwira ko ureba iki kiganiro ntaza kwicuza, agendane nanjye paka kirangiye. Kuko nkuko muri kuzibona iki giti kiriho avoka nyinshi cyane. Izi avoka ni hasi. Hari abantu benshi bavuga ngo hasi, igiti cya avoka za hasi ngo kiracika. Uko mureba iki giti namwe murabona cyacika. Gicika kubera uburyo wakitayeho, kubera aho wakuye imbuto, no kubera ibindi bintu byinshi tuzagenda tura no mu bindi biganiro. Ariko iki kiganiro ntigisanzwe, tugendane. Rambere, tugusanze muri gifamu. Ariko ni famu nini cyane nkuko ndi kubyerekana. Ndaza no gufata amashusho mu bundi buryo ku buryo abantu baza kubibona. Iyi famu tugiye gutangira iki kiganiro, ariko ndashaka kubwira abantu mbere na mbere irimo avoka zingahe mu by'ukuri? Irimo avoka 3,000. Esa nuvuga cyane. Ni 3,000 byera. Yego. N'izitarera ntoya ariko zo ntito ziri ku mubare w'4,000. 4,000. Bivuga ngo iyi famu irimo 7,000 mumaze kubara, 3 biri kwera n'ibihumbi 4 bitaratangira kwera bigiye kwera. Yego. Ni ibintu bitangaje cyane. Ubu akazi karimo uragakora ukakarangiza? Dufatanya n'abandi. Ufatanya n'abandi. Bakuzi ba Mr Tech Rwanda, nkuko muri kubibona uyu muntu yahinze avoka 3,000 ziri kwera ubu, ahinga avoka zindi 4,000 bamaze kubara, ariko hari n'izindi avoka zitarabarwa ziri zigiterwa ariko batarabarwa ngo bavuge ngo dufite umubare uyu n'uyu. Ndaza kubereka se nutembera kuko ni famu nini cyane. Ni famu nini cyane. Namwe mwibaza ahantu hari ibihumbi 7 bya avoka cyase bizajya no muri 11 nubwo ntitwabimenya. Munumva ko na ahantu hanini cyane. Iki kiganiro gikoze kugira ngo kitumotive, kitwereke yuko bwa buhinzi bwa avoka bushoboka. Shimira n'uyu muntu wakoze iki gikorwa. Nzatanga adresse ze nyuma ku buryo abantu bazagenda abakeneye ubufasha cyane n'abakeneye kugura bakamureba. Rambere, nkuba iki giti kiri nyuma yawe ugeranije gifite avoka zingahe? Cyera avoka 300. Sa nuyegereza mikro. Cyera avoka 300 PS. Ariko yo ari n'igihe kinazirenza biterwa n'uburyo wakigaburiye n'uburyo wakitayeho. Yego. Cyera avoka 300. Yego. Tuvuye mu gihe cy'izuba tugiye kwinjira mu gihe cy'imvura. Ubu ntibyagoranye muri iki gihe cy'izuba. Twaruhiraga, twakoreshaga irrigation. Mwaruhiraga. Yego. Reka duse n'abagendana twereka abantu izavo kuko zimeze. Urabona ko ibindi biti biri hano nabyo biri kwera. Reka mfata urugero rw'iki ngiki. Iki giti urabona ko gifite avoka nyinshi cyane, ariko nanone n'ibindi biti ntago bivuga ngo ntago bizifite, kubera ko uyu muntu azitaho. Ari nacyo kintu tujya tuvuga. Ni mureba hari aruguru murabona ko izi voka ni icyatsi kibisi. Ndashaka kubaza akabazo k'amatsiko. Buriya avoka yera kuri iki giti ibipima nk'amagarama ngahe? 180 na 300 bizaho. 180 na 300. Reka noneho nerekane nk'ayi avoka umbwire nk'amagarama ifite, kugira ngo abantu turi kuganiriza babisobanukirwe neza. Reka nshaka avoka hano usobanurira amagarama yabifite. Okay, ndayibonye. Nk'iyi avoka ifite amagarama ngahe? Iyi ngiyi ifite 160. 160. Yego. Iki giti ko gifite avoka nyinshi ubu gifite nka zinga 300 zirarenga. 300 arigeze zirenga urugero twatanze. Yego. Aha, hasi nimba mubireba neza hatema inanasi. Iyi tekinike ni iyihe yo gutera inanasi? No buryo kujya tujye tubasha kuzikorera neza. Yego. Zitaraye cyane. Nuko ngo izi nanasi ziteyemo nizo zibakurura mukabasha gukorera avoka kugira ngo utaza kurangara. Aha ngaha ndi murabona ko ndi guca bugufi ngenda muri iyi famu.
kugira ngo murebe neza akazi umuntu yakoze. Bimwe njya mbabwira ngo duhinga avoka ariko nanone turebere ku bandi. Urugero rwo nakoze iyi ngiyi ndabona ko ihiye, irahiye. Ni izuba. Imbaraga nkeya. Bivuga ngo avoka isabwa kwitabwaho. Umuheruka gushyiraho ifumbire y'imborera ryari? Haciyeho amezi 3. Murateganya gushyiramo indi fumbire sa nuhindukira abantu baturebe? Turateganya gushyiraho indi fumbire muri aya mezi kugira ngo zigaburire runo rurabo. Aha, hari ikiganiro narebye bavuga ko iyo avoka irabije ugomba guhita ushyiraho ifumbire kugira ngo ni nk'umubyeyi utwite. Nuko ngo asaba kurya bivuga ngo navoka nayo no kunywa ahubwo. Bivuga ngo ugomba gushyiramo amazi. Ubu iyi famu murayuhira mukayirangiza? Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, reka se numanuka kugira ngo se nufotora iyi famu mu buryo igaragara yose. Fate view. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, ndi gufata view y'iyi famu. Murebe aho ndi guhera hirya, hariya hirya ndi gutambika. Reka ntambike murebe, tugendane murebe, ndasubira inyuma kugira ngo murebe aho nza kugeza kamera kuko ndi kure cyane. Ahanga bivuga ngo ndi mu gishanga kugira ngo nkurure ya famu. Murebe aho mubona hafi y'igishanga ku musozi, murabona hirya hari amabati y'umweru. Iyi famu iragenda igakata ikagera kuri ariya mabati. Murumva ko navoka nyinshi. Nureba ara hejuru urabona ko munsi ya ririya shyamba ni havoka zigera. Bivuga nkuko babitubwiye harimo avoka 7,000. Ziri 3 biri kwera n'ibihumbi 4. Urabona ko ni igikorwa gitangaje. Aha ngaha ndashaka kwibaza. Nk'ubu ngubu ugiye gusarura nko kuri inshuro, ushobora gusaruramo nka avoka zingahe? Zimaze gukomera ushobora gusarura nko mu biro 900. Ibiro 900. Hafi toni. Bwa mbere ariko. Buriya toni 2 ikiro kiba gifite avoka zingahe? Ikiro kiba gifite avoka 6. Avoka 6. Bivuga ngo 6 kugira ngo ugire toni ni 60,000. Ni nyinshi cyane. Ubu ngubu murateganya ko muzajya busarura nka toni zingahe? Ni nyinshi. Ubu turateganya ko uzatangira muri toni 2 kuzamuka. Toni 2 kuzamuka. Aha, sindi bujye mu by'ibiciro. Kubera ko uyu muntu umusuye, uyu muntu ushaka kugura, mwavugana ukamenya ibiciro uko bimeze kuko ibyo ngibyo byo ni negotiation n'ibindi bintu. Ariko ndashaka kwibaza. Nk'ubu ngubu iyo mumaze mugiye kubagara hano hantu. Mubagara nka kangahe mu kwezi cyangwa mu mwaka? Tubagara nka 3 mu mezi 3. 3 mu mezi 3. Uhakora uri wenyine ubu? Oya. Abakozi nk'abangahe? Dukoresha abakozi 30. Abakozi 30. Abakozi 30 bahoraho. Ni igikorwa gikomeye cyane. Urumva ko famu yatanze akazi nawe urumva ko uranezerewe cyane. Mituweli ntabwo ujya? Ntabwo nirwa nyisaba. Hamwe n'umuryango wawe. Turashima no muntu wakoze iki gikorwa cyane. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, ndabasaba gukora subscribe, like na share, mukaduha comment z'uburyo tuzajya dukoramo ibiganiro, icyo igitekerezo wifuza ko twaganiraho, inyunganizi n'ibindi bindi. Ariko nkuko twabyemeje ndi gusubira inyuma kugira murebe ino famu. Iki ni igikorwa gishimishije cyane kuko uyu muntu agitangira yaravunitse uko byagenda kose, n'ubu aracyavunika, ariko burya narabibabwiye nta ukama yatahiriye. Igihe kizagera yamvune ayibagirwe. Kandi nanone umuntu ukeneye kuba yagura, kuko murabiza avoka nabibabwiye, haraho nagiye muri restaurant sanga bagaze kuri avoka. Bivuga ngo avoka ni urubuto rumaze kugira agaciro gakomeye kubera ko aba diabetike murabizi ko ari bo bantu batoranya ibiryo, nabo barya avoka kubera nta sukari igira. Lambert, none se ubu ngubu hano nk'uru rurabo ruzera nko mu kwa kangahe? Mu kwa 4. Avoka muri makere inshuro zingahe mu mwaka? Ubundi yera kabiri. Ubu ngubu turi mu gihe igihe yera cyane ni igihe cyari yera cyane ni isazo. Ni isazo mu kwa 9. Yego. Bivuga ngo kwera ko imvura ibigiye kwisuka. Ubwo izi zizera mu kwa 9 mu kwa 4. Ururabo ruzera mu kwa 4. Nirwo ruzaba ari rwinshi. Ntabwo ari kutarwitaho, hari n'igihe rwahunguka. Bivuga ngo ugomba guhita urwitaho cyane. Hari abantu bajya bibaza impamvu indabo zabo zihunguka, murasubijwe nuko zititabwaho. Nta gutera avoka ngo uyireke. Avoka ni igiti nk'ikindi, avoka ni ikiremwa nk'ikindi kintu. Iyo ugiteye
ugomba kucyitaho. Muri make rero iyi video nayiteguye cyangwa se iri somo nariteguye kugira ngo mba motive murebe uburyo umuntu yakoze. Reka nse nk'ukomeza nanone subira inyuma hariya hose muri kubona wagira ngo ni ibihuru ku nkuka z'igishanga n'avoka zihinzemo. Ibi byose uyu muntu yarakoze kandi urabona ko ni ibintu bishimishije cyane. Aha, reka dusoze iki kiganiro kuko tuzafata umwanya akakwara kugira ngo se nubakorera introduction, tuzafata umwanya tuganire tujye mu mizi y'iyi famu, uko yatangiye, byagenze bite, imvune zirimo zingana gute, tuganire tumenye byinshi kandi tuzahungukira byinshi nkuko nanone nkunze kubabwira. Dukomeze tugenane, mukomeze mukande subscribe, like na share.